Volong komaji karbi juta aklamalong ingdeng kep lapen ingdeng krihini I undunatum abang pubang piatum aphan kar chojamek kidengpon. Patumi aruni phai kep bhomkuru ani HS lapen HSLC satlang ki unatum aphan kar chojamek kidengpon along maichari pomlake KSA chunbang dibeswar singnar lapen KSA mai khu Ruby singnar ahin pensi HS lapen HSLC asatlang ki undunatum aphan an patini Labang so kar chojai megalong aluhi sarpo amana pengpen nang chitong dun lake kar binglong termas council EM mate local MSC madhuram lekhe KSA tiri pialong pongchun bang biswa jyoti teron Assam Gaurav Awards binong teron KSA AGS Ajay Rongchehon KSA tiri pimai pu Paniram Hanse Longria sar Dilip Rongki Tokbang Khoya Singh Hanse ex-MSC Ram Singh Timong Pencheng Lok pinangan kit hikiring atum chitong dunsi ingsamjin penjamek pachun ponlong. HS lapen HSLC satlang ki unduna tumaphan kaddo kabe pen bang pharuk ki thomra phok kep suse abang phu bang phe tumaphan archu ponlong lo pusi KSA amai phu Ruby Singh narahin pen thanpo. Sela na doi mucholo anam tura takpen na mito to takpen Nanduri mucholo. Apen long komadi mate karbi juta kamlong HS pen HSLC ke pas atau mapan karjo along ni pana jo pembolpen nali kadang sudah na tu mapan kosan si kido kita Charlie nanti na pen pas si paprang poning man han pon no paklang apa son si non la kebang jilang apor hut sami natu aso se ke Charlie natu paprang poning ji pora la so company kaprega ason tunang masal ke thang poning mati ke paklang poning mati kilung poning ason non natin ke anutin tame guardian atau sta kapor ido long prang lang namlo pura ke penang anak angke Charlie anak kaci hundulo nakan ke ega teklong lo naladin ke hidup ke plang somarda esigar lo kaporin solo None cuma beda datang stame semar teknik pula bangsa kabori kehidupan hidupnya ya puriya lah tentang mana doktor mana engineer lah itu nang man teknik lah so example nono bangke tentang dia khai long kami dengan hidup datang sta semar teknik pada bori itu so teknik so teknik pensi ini sat lang ke kami na tum lang non kiduk nai na sumar tum sinono bangke Charlie abang su kemi ang thek a percentage lai ki ong ke thek lo na TV long non social media long non ta tum thek long ko hem hidu thain da ve de puson purial asumar Charlie non mi pik Tungkar bidet ponam kalau kapre khai kami samalong kami lah solo bagian itu tekong sinan ini dari tu bolong pembaci long kami sokap kabori pon padu pon lo lapen asasi paci hungnang busik dakar bilu Charlie asong lapen ekar bi employee association atau alang itu kabori pon padu lo masuk kabori pon kan ini lah bangso saya alang itu deng arjo saya deng pon sebab HSLC kiun asumara tumpal lapen ke HS pas akan tidak tumpal alang itu ni kan dipati itu jadi arjo deng pon lah bangke miu alam lo lahai asai ke deng pon alam bangke lagi answer se pachi hufuna lapen ke wangia pos kami answer se patek tunang la bangso na alang itu kan kamu saya dunji amen kan sila bangso asai ke deng pon sini lihin pe bangalang itu mana churu pe kami dan pini teknologi lo itu dah long komaji long dah ke pas samar mi pik 92% 93% an ke pa kang samar tum ta dang ele tum pini che teknologi asini jing something lo ning charong pe kan lo la pen ke idam tang por hut pinang anai school dak tum lang fer awar lo metric ke pas asat lang mate kopilo kuida abe pin asong itu 0% itu lo sa pineng apa ke napusona lo same itu mesin dan tek lo ni si example udamji pongju thoi school lo ke pineng kadu gabe candidate lo peer dun candidate bangkre ke thom bagdo
bang krehini bukan di bang krehini yang bukan bang nepkep pas lo bang nepkep pas bang kli bang sabsu sab mak saja ini pensil itu silahai lo ningkaro bang ke sonak taksi bahunya dorso lo kami jadi tumpen dengan bang mesin angkai lapisan tenglong lo persentage dengan penglok perason soalnya soalnya hawa lo kan ini cuma mesin angkai itu tenglong lo maksud sih kalau kita sekolah kami pengen bang ke mesin soalnya angkai tenglong lo lang pera hawa lo sebenarnya lah sih guardian atau kalau dia potong lo lang family intent suri-suri tak cukup aja dia potong kabori smart teknologi kalau suka kabori pun cepat dopensi ini lah bosan angdeng ini cuma cetek lo masih lantas sili puji bang ke pengen di silam kena ditekang lo smart pakai gitu metang teknologi pulang teh metang tak kabori donangi dan sebab sini kena ditekang lo di sumano smart untuk ya high school mesin lagi yang ni lah pusan infrastructure muka mesin ni pola sebab sih itu important period kan ni teknik pulang nahawa school lepas tu kalima lang di nahawa college lepas tu ke teknik hang pulang te nahawa college lo nahawa school lo dun kita ni kaburi do pulang te lagi itu teknik ko nam dalam ni kita ni bang ke nam suri-suri apa cuba di nalo aprang si niri namte na thanu de aprang nare to media fan churu pono nare to na ana por kadure pesebedi to la kamri to take up na pulo pili di to tutel therapy kadu na sonsi peran na tumma ka percent be pic jade like 2.7% na pukilong tunam do sonsi abong so tum peran do la se bot atu secondary pen atu treatment si tum achura pelo ante nalo pili ke break je galam the ba ke ini tu thek long lo molong kom ji long da ke thek sera ba daro mo pe li po so like 2.7% kilong do da isileng arong we lam lo la pera da to ko tu kontu ora lon sakuri kilo kido atum ado te ya tu phali tu achu pono la se peran a student ba technology kalbi along ada lang phero da peran percentage ke bi pick up do kusi di tu pi leng ki thero la package mono komje ropen an tu se so ba chirap tunji afasi chirok to la pe tu chirap bompo la pe achu bompo bisi ya tu no pen lam chak chi pi pono keran ma ke joy pen coaching ki pi pu so mar tong han kalbi ro chare asong atum ke education ara tu jo se ken kam chi yor tang lo da phichiru re ke isi pudelo posi Juleng isi dabi polo si peleng si vera de bipon vek pu nasi ditu nak cak cipi polo tapi naso alam cak alam ke ditu papeng po vek kalbi ro chare asong ke education atu ke venture ta aphichiru re na pero dai ke venture ta batha ponpe kamu sudah tahu sih Lalu tiba kalau bilo cari asong lagi ke pelang asong ke kari kidu kat tu mas saya di si song ke klang. Office tiba kalau bilo cari asong tu ke komale atum jong si kasih sak piglu. Komale atum jong si kabe teknik lo kotum apa lo tadi itu pidu lo. Tapi itu pidum bapa lonta di tum sosial media lo cepat lang ke si ki ong lah saya di tum. Laso saya cepat lang ke saya di tum bangke lon perang atum bangke kijoy pensebe di tum jung ke di tu akibat cirung cerek responsibility people malah News Desk Report, Northeast 24/7, Karbi Anglong.